Dolari gusa. Amadolari gusa. Mugura nukuri kw'Imana urakoze we urakoze cyane. Reka Yesu we. Muga. Twayabonye. Muga. Muga. Yesu we. Didi nanye amaho. Do. Didi. Yewe. Muga. Uko wiyumva gute none kumbonye amafaranga yawe? Ndashaka nimero zawe. Uranyisha ntabwo nabanga hano utampaye amafaranga. None aya mafaranga abonetse gute? Ese ibyo rero yakureba. Akira. Aranyihera. Aranyihera. Ndakwiheraho. Yesu we. Seti. Ibyo ngibyo musige mubara maza kungira bimwangeneye jewe. Je ndigene murangenera. Uko cameraman ushaka amakuru nashaka na yangaya niyo wacu nabireka byose nashaka na yangaya. Je barangenera. Ubu nasoje. Muga. Ndayabonye. Urakoze cyane n'ukuri. Muga. Yagiye. Yagiye disi. Ndashaka n'ibyo ngibyo. Ngira ngo nk'uko kubibona badukurikiye ibi bintu ni ibintu by'igitangaza. Urabona twakoze urugendo rurerure dufite n'umusare hangaha ariko iki gisokozo wongera ukerekane turi ku mazi. Ariko sister hari ibintu nza kukubaza wenda twavuye mwino nyanja. Reka tubanza tuyivemwo ibindi bisigaye tubaza kugira iki tubaza kubisoza twavuye mwino nyanja kuko buno butunzi dushobora no kusigaga tukahasiga n'ubuzima. Ubwo murakoze abantu bamwadukurikiranye mwagize neza. Waba warazengurutse amahanga wifuza bikanga nyamuneka bene data ntago mukeneye kujya ahandi hantu ngo babahende mugane umuvuzi gakondo uvura bigakunda avura inyatsi ababuza abagabo ingo zidasobanutse ukunda nta gukunda muze abahuze business byaranze muze abigorore baguterereje ihembe vayo aritumure abafitiye imiti ivura indwara zikurikira umuti w'amavangingo ku badamu gutera akabariro gukuza igitsina kwikinisha tuvura uburemba ubugumba tuvura amarozi amategano amahuherano amaryano tutanga umuti utuma uhurwa inzoga n'itabi si nibyo gusa tubafitiye imiti ivura amibe diabete kanseri tuvura indwara z'uruhu izo mu nda iz'ubuhumekero akarusho ku gitsina gore tubafitiye umuti wo guca imyeyo umuti w'ubucuruzi umuti w'urukundo umuti ugaruye ibyibwe dutanga uruhereko umuti wo gutera akabariro ku bagabo tubafitiye umuti ukuza igitsina dutanga umuti ugahurwa kwikinisha tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini twatanze promosiyo ku mafaranga ibihumbi 5 gisuzumiro ugacura n'umuti nimero zacu 0793577995.